Nijajul bukuli watawi kilaiki ke pira-pira watak termasuk hadisnya galak-galabang jukut-jukutan termasuk babadotan gitu lamunnya watak nama orangnya dior nu kali itu lah wamalan barang doroah kang nyerupan ieu maing bukul minal khudri bayanya saking hehejoan watasarrufu manapi iharan mulai pira-pira manfaatnya bukul. Jadi kudu pas ari barang dahar tewa ngadahar lalab teh da urang mah naon anu aya barang daharna aya dahar teh jeung ilmuna teh kitu hungkul naon nu aya lalab we capluk we lah padahal kudu diukur heula opat musimna kudu diukur heula watakna mujajna diukur awak urangna watakna ieu keur haneut panas ke tiir ke baseuh atawa ke garing eta nya watak-watak mah kudu ditinggal diukur. Qala nandika sapa Abdul Malik ibnu Habib bin Abdul Malik bin Habib al-Qurnubu utawi engkol karena batawa qurnub bahasa Arabna engkol iku harun yabisun panas garing Bapak jahilu lan terkadang mudar ya kurunum alwaroma imbaru ada hilain dalam jero-jero kalau teh alusnya ubar baru di jero-jero awak idatu biho tatkala dan asakan ya kurunum wa ukilalan dan pangan ya kurunum wa idatu biho lan tatkala dan asakan ya kurunum wa budi alan dan teleh ya kurunum alwaromi atas yang bukur baru alalahu maka mudar ya kurunum ing warom wa adhabahu lan milangakeun ya kurunum ing warom billahi kalam din Allah taala alusnya ubar bareuh eta kurunum ikol wahabuhu lan utawi siki kurunum iku akwa kang leuwih kuat min waroki itu memang daune kurunum wahabuhu lan utawi siki kurunum kuyak tulu ngabunuh ya hambuhu hambal koroi ing jenilan pil amai dalam pil usus waidahuri kola tatkala den durung ya hambuhu wawu di alan den teleh ya hambuhu al auromi ngatasnya dukur pil-pil baru alalah mangkan mudar ya hambuhu ing aurom wayan paulan manfaat ya kurunum minal waromil hari saking baruh kang panas tidak budi adat kala den teleh ya kurunub alaihi ngatasnya dukur waro wadatu bi khaladat kala den asakan opo warokul kurunubi daun engkol marotan wahidatan kalawan sabalean kang sawiji cuma ukila mangka kari-kari den pangan ieu warok bil khali sarta cuka wal kamunilan wortol jadi sok merenya di wortol sialan dan inum apa marokuhu kuwahe kurunub layana maka ngaluluskeun ieu kurunub albatna ing beuteung waidatu biholan tatkala den asakan ieu kurunub paturiha mangka kari-kari den buang apa mauhu caina kurunub sumayut bahu mangka kari-kari den asakan deui ieu kurunub saniatan ing dalam kan dua kali dilmahi kalawan banyu kang anyar awil khali atawa kasarta cuka abasa mangka nahan ya kurun albatna ing beuteung sabalikna bisa nahan kana beuteung biasakan dua kali wasilku lan utawi hui aleuy aya makna silku teh sumur hui ari iku baridun yabisun tiis garing hadidun kang seukeut dimakani malu hati iku kadoe panggonan amise silhun golidun utawi kinter wa asru waroki lan utawi perasan daune silhun wa ma'uhu lan utawi caine silhun iku justas antu sok den isruk apa bihi ieu asyir ayat tahu mangka mukakeun di asir asalana ing tutup-tutup alati nyatane sadat kirosi kang ing dalam sirah mukakeun tutup-tutup dina sirah anu leho anu
sabijil rea geuningan mangket ubar mangket kirung gimana wedastus itu lantet kaladen insrep bihi sarta asir warok opo marorotu kurki hamperu manuk bangau napa amangka manfaat ya asir minal lakwati saking bengkak wajah wa adhabahalan ngilangakeun ya asir ing lakwat binillahi kalawan izin Allah waida gusi lalan tatkala den waso para susira bimahi kalawan caine silkun adhaba mangka ngilangkeun ieu silkun al ibriyata ing ketome jadi ubar ketome teh eta wa cai hui arwi eta tincai sumugu eta nu amisan sumugu amis hui arwi wa mana teh sapa wong aroda karep yasiman uklahu ing mangane silkun palyat bahu mangka becik ngasakan heula yasiman ing silkun bil mai kalawan cai sumayat bahu mangka kali-kali ngasakan dia yasiman ing silkun saniatan ing dalam kadua kali bimain sani kalawan cai kadua patan habu mangka ilang apa hararatuhu sifat panas silkun wana padolan ngibas kaki bas apa goladuhu kin sifat kin kawe ieu silkun wa bakal rumi ulah utawi lalab rum lalab di negeri Palestina rum lalab naon nya we di Palestina aladi yusama kana aranan ieu ladi bil andalusi kalawan bahasa Spanyol al kotopa in kotop lalab kotop disebutnya bahasa Spanyol na kotop itu ya qalu landek aranan lahu kadue bakol rum bil madinati kalawan bahasa Madinah asarma ko ing sarma wasil ko ansori lan ing silku ansor disebutnya kui ari tanah kaum ansor ya iku baridun ratibun tiis basir pildu pisan ing dalam juz kadua minal burudati warutubati saking tiis lan basir Qadiat baulan terkadang manfaat ya bakal rum minal aurami saking pira-pira barang ala roti kang panas tidak duka tatkala den tutu ya bakal wa budi alan den telehaken ya bakal rum alaiha ing atase dukur auram min kharijin saking luar badan wayan kaulan manfaat ya bakal minal yarqoni saking konengan penyakit koneng aladi ya kuno kang ono ieu ladi iku mina min siddatil kabidi saking banget teras hate teras ati jadi sok disebutkeun penyakit ati teh eta teh adalah penyakit konengan sok dingaranna maratus sopro atau marohamro eta nya sing dina ati teh lamun tina ginjal mah tina kuliah taen eta penyakitna maroh sauda disebutna teh tina hamperu maroh sauda wal qarulan utawi waluh termasuk gamas sebenarnya pan gamas ge waluh di bahasa ai gamas teh kurang mana nih disebut waluh gamas kurang gamas cek mana nama waluh we anget iku mislu sarmaki misil sarma iku baridun ratibun tiis basir fil juz sani dalam juz kadua minal burudati warutubati saking tiis lan basir cara sarmak manfaatna bisa ngubaran kana bareuh bisa ngubaran kana konengan nyaeta marohamro atawa sopro teh nu cicing dina kabin wal baqalul yamani ulah utawi lalab yaman lalab
Indonesia lagi malah tanah Yaman. Nah, dalam orang Yaman euy. Citiangan heula dina Google kan hareun malamna naon euy. Da lain pucuk kuy lain. Iku baridun ratibun tiis basel fil juz sani dalam juz kedua wa huwa la nusawiya bakal Yaman. Iku anfa'u fan lawih manfaat minasar makit ini mangsarma. Wa qailan tinimang walu. Waru jelatu lan utawi tangkal rujelah wa huwa lan utawi rujelah iku al-baqalatul hamqa'u lala bodo. Tangkal rujelah besok dijieun lala besok di ngaranna bakola hamko lala bodo disebut. Ya tangkal bodo teh we. Tiba dil kutubing dalam sawareh pira-pira kitab. Dina sawareh kitab sok di ngaranna bakola hamko lala bodo cenah. Iku baridun ratibun tiis basi teu disalisi dalam juz kapil. Pokoknya paulan terkadang manfaat ia rujlah minal hararati saking panas alati nyatane panas tu waridu kang metu ieu lati kang tu maka ieu lati min dahil jasadi saking pindi dahil jasadi dalam jero jasad wa kharijihi lan dalam luar jasad tidak wudi'a tatkala den tele ieu rujlah ala jasadina tasadukut jasad wa kilatan den pangan ieu rujlah yang paulan manfaat ieu rujlah minan dorsi saking lara gusi yang paulan manfaat apa habuha saking rujlah wa waraku halan daun rujlah minal qorhi saking tatu alati nyatane qorhu yakunu kang ono ieu lagi ikuti amai dalam dua usus wa min haratil maratil hamro ilan saking panas maro hamro panas apinya karena maro hamro maro sopro macicing tina ati sok dengaran penyakit yarkon teh kaya paulan manfaat ya rujlah minal kula saking sariawan baru suhun walan teh kula iku aladi lara yakunu kang ana ladi pi iku pi pamin sidian di dalam bahan bocah wayan paulan manfaat apa asiruha peresane rujlah wa habu halan sikir rujlah wa waraku halan daun rujlah kahdoro iku kang hejo kana anane warok awiya bisa natawa iku kang gari minasumi saking racun wa minal ladati lan saking seudan wa qad tajidulan terkadang muhi rujlah lumani dalam cai mani wa yalan utawi rujlah iku syariatul dawbi agi-agi hancur fil ma'datin dalam kabut walhil yaudi lan utawi lalabhil yaudi ngomong bahasa gaul nama asparagus ya tanya hese ngaranna bahasa urang bahasa Yunani nya asparagus ya wa walan kawiyahil iku al ispiroj bahasa Yahudi nama asparagus ya teh dalam naon asparagus ya dalam naon asparagus padahal bahasa Arab nama ispiroj ya teh iku harun ladi nuhun panas leuleus bahwa lan utawi ya hilyun iku yajidu muhilun filmani dalam caiman wasal jam ulan utawi lobak saljam iku misluhu kang utawi misile saljam wa huwa misluhu kang utawi misile saljam wa huwa lan ya mislu iku alitu lobak litu mislobak iku harun ladi panas leuleus wa walan tawiya saljam iku yajidu muwiya saljam filmani dalam caiman bakadali kalian kaya yajidu filmani kullu ladi ninu tak bisa baca kang leuleus bila analita ing satune loba kulitun iku tu bayiruhu ngaroba yaitu imlikun apa ason atu gawe-gawe pengolahan maksudnya tahawalan ngalih rupa komija juhu watake iolitun wal ispinariyatu lan utawi wortel ispinariyah alati nyatane wortel tu kalau kang soplen pangan iola
hiyalan utawi ya ispinaria iku tu sama den aranan ispinaria ya hijaji kalawan bahasa hijaz ajar jajrok ing wortel jajrok wa bisa bilang kalawan bahasa Arab al istiqlina ta ing istiqlina ngaranan iku haratun ladinatun panas beus tubodi kang nguatkeun ispinaria wayang paulan manfaat ispinaria waktu haji julan naikeun ispinaria asyahwata ing syahwat ieu mah syahwat ieu mah Pak kudu loba ngadaharan wortel ispinaria eta pan wortel mah kos kelinci teh geuningan eta watak wortel kos kelinci geuningan pan kelinci sok gaya syahwatna eta syahwat kelinci eta kudu ngadaharan wortel eta wapihalan iku ing dalam ispinaria sayun tawi sawiji-wiji min hararatin saking panas wahabuhwa lan sikine ispinaria iku aharu kang leuwih panas wa ai basulan kang leuwih garing wa huwa lan ispinaria iku yunjiru nurunkeun ispinaria al-baula ing caiti wa haidata lan ing getiher ida tubiqa tatkala den hasakan ispinaria bil ma'i kalawan ngocai wal asal lan man wal maluhiyah lan tangkal maluhiyah wah hiya lan yang maluhiyah iku al-hubazu hubai iku baridun rotibun ti isbas mijaju utawi watak ke maluhiyah iku kami jadi sarmaki wal koroi kaya watak sarmak wal koroi lan walu wal badin janulan utawi terong ieu mah terong nya badinjan terong ge alusnya ya pengobatanna iku baridun golidun ti iskintal yuridu kang metuakeun ieu badijat al marota sauda ing maroh sauda alus jamu barang hamperu ieu nya karena maroh sauda cicingna dina hamperu jamu barang penyakit dam anu amis tiawat takna maroh sauda wal basol lan utawi bawang beureum ubar naon ubar asup angin beureunya padahal ubar asup angin loba manfaatna iku harun ratibun panas basih fil juji robi yang dalam juz ka-4 minal harorati saking panas wa pihiran iku dalam basol nafkhatun utawi angin wa yajidulan bisa muwuhi ya basol tilmani ing dalam caiman wayang paulan manfaat ieu basol sohibas sama ini ing duwe piro-piro racun itu batihi karena basir he basol kubar karacunan bisa kubawaran beureum ieu wayung jirulan nurunkeun ieu basol al baula ing caiki wal haidolan ing getihe wayda dukolan tatkala den tutu ieu basol wa ujina lan den adonan ieu basol bil kholi sarta ngacuka wabudi alan den tele ieu basol al kalapi ing atase bintik-bintik al qawabi puru kalapi al qawabi bintik-bintik puru adhabahu maka ngilangkeun ieu basol ing puru biidznillah kalawan Allah wa idadu qalan tatkala den tutu ieu basol wabudi alan den tele ieu basol ala da isa labi ngatase lara rontok buuk adhabahu maka ngilangakeun ieu basol ing salam wida wariko lan tatkala den duruk ieu basol kana mangkaon ieu basol iku anfaat kang leuwih manfaat wida tuhila lan tatkala den gawe sifat mata opo bimahihi caine basol berarti alus ieu digawe sifat mata ku cai bawang beureum di korekan kuku geuningan sipatkeun kana panon eta teh pagawean teh orang jadul gitu teh boga sifat mata meureun padahal lain sebagai tina uban teh ada haba mangka ngilangakeun ieu basol al balata ing baseuh minal air saking mata wayang paulan manfaat apa ma'uhu caine basol minal
dinyatane cai ya hulu kang manjing gila dipil uluni ing dalam jero ceuli namun aya cai ngasopana ceuli ngubarana kitu nya tidak kutiro tatkala den tetes ke ieu mah baso til uluni ing dalam ceuli oyan pauran mangfaat ieu baso min adil kalbi saking gegelan anjing walada gil hayati lan saking seuleuh dan orai ida wudi atut kala den telehakeun ieu basor alaiha ing atasean halusnya ubah racun ieu ubah seuleuh dan masau molan utawi bawang bodas aja bisu kang garing iku harun ya bisun aya bisu kang garing bawang bodas nu geus gila anyar keneh diketikna iku harun ya bisun panas garing pil biji robing dalam biji kaopat minal harrati wal yamsi saking panas silang garing wal adoru lan utai bawang kang hejo bawang bodas ini pesunan bawang anu anyar mati iku akalu kang leuwih kiri kapane haron panase wa akalu kang leuwih kiri kapane san garing wayun jilulan nurunkeun ieu saom awolain caiki wal haydo lan ing getihe roti ban iku kang basir kana anane ieu saom awiya bisa ngatawa iku kang garing wayda dukolan tatkala den tutu ieu saom ujina lan den adonan ieu saom bil kholi sata cuka wa budialan den telah ieu saom al adoi ingatan setiap angka ta'ala nyatane ada pihak kang eta tidak melati arutu batu utawi basir mistamiatan halik angkulput kain nahu mangka satune saom iku yuhaliluha mudal ieu saom ing rutubah wa yudhi bulan ngilangakeun ieu saom waromaha ing baluhe rutubah wayan paulan manfaat ieu saom minda isa alabi saking lara rontok buuk wayda dukolan tatkala den tutu ieu saom wa wudi alan den telekeun ieu saom alas il hayati ing atase seuleuh dan pira-pira orai wal aqali bilan kalaban mangka manfaat ieu saom wayda dukolan tatkala den tutu ieu saom masyuri balan den inung bil asali sarta madu mangka manfaat ieu saom minati hali saking lara kali lipat wasaumu lan utawi bawang bodas albariu kang bangsa darat iku aqua kang leuwih kuat minal bustani tinimang saom kebon halus kene bawang anu jadi sorangan bawang bodas tinimang bawang bodas anu dipolak wasaumu lan utawi bawang bodas iku tiryaku ahli badiyati tuak ahli tegalan penawa racun tiryak teh wal kurasulan utawi kucai atau bawang bakung harus ada kucai tanya ubar kucai iku harun yabisun panas garing ke jisani ing dalam juz kadua minal harrati wal yamsi saking panas lan garing wa pihiran iku ing dalam kuras badul qab dio tali sawarenahan wa walan utawi kuras iku qalilul gidai kang kidik nguatkeun diharati karena panas ieu kuros wa haddati hiran karena panas katakanlah seukeut teh ieu kuros wedatun waidastus itolan tatkala den isrokeun apa bimaihi caine kuros apa saeun sawiji-wiji minal lubani saking anu kandar menyan teh tadi menyan kandar nya luban foto maka bisa megatkeun ieu kuros ari apa ing sariawan wayo sinu lan manaskeun ieu kuros almania ing caiman wayda dukulan tatkala den tutu ieu kuros wa wudi adan den telehakeun kuros ala dan bil apai ing atase seuleuh dan orai nafa mangka manfaat ieu kuros wayda fi dalam tatkala den ala fa asiruhu kurosan kuros wa khulitolan den campur ya kuros bil khali sata cuka wasai'in lan sata sawiji-wiji min lubanin saking menyan kandar waduhinalan dan minyak rambut ke waduh niwarodin lan sata minyak kemang mawar ngapa amangka manfaat ya kuros min wajil uduni saking nyeri ceuli idaha jatat kala naik
Wa idza khalita lan tatkala den campur apa asiruhu peresan kucai peresan kuros bil busok kisata cidu waktu hilalan den gawe sifat bihi kalawan asir apa bihi asir napa amangka manfaat ya kuros minal bisa saking lama tipis nutupan bisa teh laman panon nu tipis wa idza duqolan tatkala den tutuan ieu kuros wa khulitolan den campur ieu kuros bil ma'i milih sata uyah wa budi alan den tela ieu kuros al jarhi atas dukur tatu napa aman kamangfaat ieu kuros ing jarhun wa nasapahalan ngagaringkeun ieu kuros ing jarhun wa man lan utawi sapa wong iku akalahu mangannya siman ing kuros ma'ahab bil asi sarta sikit tangkal as napa amang kamangfaat ya kuros minati dami saking ngadi dihegeti saking darah tinggi di dam wa man teu sapa wong iku tobahahu masakannya siman ing kuros bil ma'i kasata cai maratan kalawan sabalen au maratain atawa kalawan dua balen cuma arrojahu maka kali matu akhirnya siman ing kuros mingal ma'i saking cai wa tobahahu lan ngasakan daya siman ing kuros bil khali kalawan cuka wa zaitun lan minyak zaitun wa sayin lan sawiji-wiji minal kamuni saking wortel napa amang kamangfaat kuros al ma'data ing kadu al baridata kang tiis wasakhona lan manaskeun ye kuros al qiyataini ing dinjaloro wa harrakalan ngagerak-gerak ye kuros al maniya ing cai mani maksudna ngagerakkeun teh hayang teu bijil we kan itu nah jalanan nurunkan ya kuros al haidota ing getihen ulah we jangan can kawin mah ieu wahabul qurasi lan utawi siki kucai sekian bawang bakna yang ngomong bawang bak jika aku akan lebih kuat min warokihi tinimang daune kuros wa idza dukinat lan tatkala den hasil pan opo bihi iya habuhu lan tatkala den hasil pan bihi kalawan habul kuros opo almak ada bujur alati nyatane mak ada pihi kapiha kang ibatan dalati albasur utawi larabool apa pahu mangkang nyentengkeun ieu habul kuros ing basur biinillahi kalawan izin Allah wa in dukhinat lan lamun den hasil pan sapa almar'atu wadon bi aslihi kalawan akare kuros anjala mangkan nurunkeun ieu kuros al haidota ing getihen maksudna teh naon bobogaan di hasil pan dipuput wa ada dipuput eta wa idza duqolan tatkala den tutu apa seluhu akare kuros akarna ieu mah akar kucai wa ujina lan den adonan ieu kuros bil asali sarta madu wa suriba lan den minum minhu saking kuros apa miskolun samiskol sasenok lah ada bamangkang ngelebur ieu kuros al pudula ing pangleuwih al golido kang nyintel al azija kang cepal di jero-jero wasakhona lan manaskeun ieu kuros al doa ing pira-pira anggawata alati nyatane ada tu alimu kang kenalara ieu lati minal barodi saking sabab tiis wa idza duqolan tatkala den tutu apa asluhu akare kuros wa ujina lan den adonan ieu kuros bil khali ay asluhu bil khali kalawan cuka wa juila lan den andedakeun ieu kuros ala irkin nisa ing atase penyakit irkun nisa urat nyeri suku nya tina musanat kahanat di urang mah berhenti na bobogaan kahanat disebut teh irkun nisa teh son suku wal khamilan rohak hanak hom tina dada kahanak nepi ka dampal suku alati nyatane hom yajtamiu kang kumpul ieu lagi fil mafasir ing pulau-pulau napa amang kamangfaat ieu kuros biinillahi kalawan idin Allah banyak suku ieu mah nya cangkeul rematik kalau suku teh encok namanya suku ku akar kucai
dihijikeun sata cuka tapi ditutuan heula dipoles-oles mah di oles-oles kuya duko lantat kala den tutu ieu kuros wawu di alan den telehakeun ieu kuros akad maksudna alada geul hawami atau sesuatu dan geramatan maksudna sesuatu dan geramatan teh di dieu seperti odeng kayak gitu. Napa amang kamangpati kuras dinilai kelawan Allah Ta'ala. Wida duko lantat kala den tutu opo warokuhu daunnya kuros wa usiro lan den peres ieu kuros sumah tukina mangka kali-kali den suntikeun opo bihi ieu kuros bisaiin kalawan sawiji-wiji min jaitun saking minyak jaitun wa kulito lan den campur ieu kuros bisaiin kalawan sawiji-wiji min ma'in nakholati saking cai bedak beas nakhola istakhroja mangka metuakeun ieu kuros al-ba'rol ya bisa intai kang garing al-muhtariko kang kaduluk tai anu garing hese kaisingkeun wa anjalalan menurunkeun ieu kuros daan kasiron panyakit kang akeh wal pajlulan utawi lobak pajlun di malobak urang bae lobak pajlun iku harun yabisun panas garing keun di salising dalam dikatin yasra'u kang age-age opatan jiro robak ya ma'da tinggalan kanu wayu haji julan naikeun ieu pajlu al jasa ing terang al muntinata kang bacin bisa ngerabkeun ieu wahabuhu lan utawi sikine pajlu iku aharu kang leuwih panas min warokihi tinimbang daune pajel wa min aslihi lan tinimbang akare pajel wayan paulan manfaati pajlu minal qawabi saking piro-piro puru wasa apatilan bisul wajah tidak dupo tatkala den tutu ieu pajel wa kulitolan den campur ieu pajel bil kholi sata cuka wabudi alam den teleh ya pajal alaihi ingatase dukur qawab maksudnya cuka teh lain cuka biang lain molotok atau pakai cuka biang lain biasa cuka apel mendingan cuka di warung gitu maksudnya kalau teh cuka apel lain cuka biang lain wayu dihibulan ngilang ke dia pajal as-sawalira ing piro-piro penyakit sulah karuksakan alati nyatane sawalir takunu kang ono ya lati fil wajhi dalam wajah wakon takoyalan terkadang mutahkeun ya si uwong de pajeli kalawan loba tidak ukila dan terkadang jadi uitah ya si uwong pajli kalawan mangan loba tidak ukila terkadang dipangan ya pajli asali sataman wal kam'atu lan utawi cendawan lan utawi kam'ah bahasa Indonesia nama cendawan teuing bahasa urang nama naonnya kam'ah kam'ah teh pernah mangin dina kita cendawan iku baridun roti batun koridotun ikis baseukeun turidu kang metuakeun ieu kam'ah al-fudula goridota ing pangleuwih kang kentel arrodi ata kang hina kang butut geus teu kapake dina jero awak pokokna talipulan terkadang beda-beda ieu kam'ah biqadison ati kalawan ukuran gawe-gawene alatitusna'u kang dinama ilati biha kalawan kam'ah wal hitrulan utawi tangkal cap tangkal hitr tangkal cap iku baridun na jenis salam kene ieu naonnya tangkal cap tangkal mangsi sok dijieun cap iku baridun latifun tiis lembut yuridu kang metuakeun ieu hitr adama ing getih bil jadi kalawan temenan wayu hayiju lan naikeun ieu hitru anu asa ing nunutan ieu mah obat sare meureunnya mun di dahar teh talalam mangkat jadi nunutan Kangkung buat kangkung euy
bebetan anak-anak kampung di sudah masuk lumutan. Ida duko tatkala den tutu opo bijruhu sikine hitru. Wa ujina lan den adonan ieu hitru bimain baridin kalawan cai tiis. Wa tuliya lan den sipuhkeun ieu hitru ala jabhati ing atase tarang. Kaya jamang kana ieu dam kanapsi kaya napas, ngeblesak langsung ka tarang. Nakal hitru. Wa inju ilala namun den anda deakeun apa bijruhu sikina hitru mankukon hale kang den tutuan majunan kang den adonan biduhin sarta minyak biduhin warodi sarta minyak mawar wal ma'il baridilan cai tiis al waromi ing atase dukun baru al hari kang panas al hadidi kang seukeut nafa'ahu mangka manfaat ieu bijru atawa hitru ing warom billahi kalawan izin Allah Ta'ala. Wa in suri bala namun den inum ya hitru bil ma'il baridi sarta cai tiis wa qata amang kamegatkeun ya hitru sahwatal jima ing sahwat jima. Nah, nu can kalalawin ieu sing ngaceng teu pararugu lobang minuman cai kangkung lah kadinya. Nya loba molor. Daripada bentak tidak separarugu Pak. Hayang kawin wae. Geus meureun loba molor atuh lah. Kau ningali nu kawin hayang kawin we. Wa idatu bihola tatkala den asakan apa warakuhu daune hitru mimma saking cayat bahu kang asakan ieu ma'asar mako ing sarmak. Wat amahulan awe pangan ya si wong ing hitru maksudna ing warok hitru maning wong kana kang ana iku bihinggal man apa alharu panas awil atsu atawa dakan apa ahu mangka manfaat ieu hitru ing eman penyakit dagawe penyakit elotina asli apa alan maruman anu ada saking man alhar alan maruman ieu hitru anu ada saking man alharo ing panas wal atsalan dah binillahi kalawan Allah Ta'ala. Wal hindi ba'u lan utawi salada wa hiya lan taya hindi ba iku asar lisu salis iku baridun ladinatun tiis leus tanpa ukang manfaat ieu hindi ba minas sadadi saking tutup-tutup lima karena anak panas piha ing dalam hindi ba minal harurati bayani saking panas. Wida dukolan tatkala den tutu opo warokuha daune hindi ba awu di amang kaden tele ieu hindi ba alal aurami ing atase dukutul obar al harati kang panas halalaha mangkang udar ieu hindi ba ing aurom binillahi kalawan Allah Ta'ala. Maksudna warok nanya daunan. Wal jirjirulan utawi saledri ubar buduk. Aya ya saledri mah ubar buduk ya. Saledri cai iku haruladi non panas leuleus yuhayi ju kang naek keur ya jir sahwatal jimaing hayang jima bahaya. Ulah loba tindakan saledri eta. Nu can kawin mah wahabuhu lan utawi sikine jir-jir iku yajidu mawuhi hab almania ing kayu mani. Lamun loba timpan sok hayang dibijil kemureun wawalan utawi yahami ku aharu kang leuwih panas min warokihi tinimbang daune jir-jir. Wawalan utawi jir-jir iku yutako kang den wedi. Di anahu kana satune jir-jir iku yaski awe inuman jir-jir kol judami iku rat buduk bobor ubar buduk jadi kalkanamahan buduk. Wal harfulan utawi sawi haro sawi iku harun yabisun panas garing. Wa ahdoruhu lan utawi kang hejone haro wa yabisu lan utawi kang garinge haro
iku yaktau megatkeun ya harap al bulu maing reuhak batin reuhak berarti supaya naik maroh sopron atau maroh homrona dina hate. Jadi lamun lobatin bulgong eta berarti nu lemah hate atinya. Kunaon make ati lemah? Ketika atina lemah, bulgong nu ngalindihna. Karena maratu sopro atau maratu hamra cicingna tina ati. Lamun darahna naek, panyakitna tina hamperu, tina miroro. Maroh sauda cicingna dina amperu. Wa yusahinu lan manasan ya harap almania ing cai mani. Iya jadi manaskeun cai mani lagi. Kulo trok cai mani dengan bijil teh wa. Jadi hayang bijil wae, tapi bijilna mah balian. Kulantaran encer panas teuing lah. Jadi bisa jadi obat kuat karena cai manina kintal eta teh. Ieu mah teu bisa dijieun obat kuat euy. Ieu mah obat lemah ieu mah ya. Oyong jero lan nurunkeun ya harap al haidota ing getih. Wa idza duqala tatkala den tutu apa habuhu sikine harap. Wasuni alan den damal ya habis lal marhami halai misil salak bil khali kalawan ngamocuka summa wudi amang kaden telah ya harap ala irkin nisa ing atase dukur penyakit suku tidak pal suku nepi ka musana nepi ka kantong kieu sakhonahu maka manaskeun ya harap ing irkun nisa wa halalahu lan mudar ya harap ing irkun nisa. Wal hordalu lan tawi sawi hordal jadi sawi kene ya iku mislul harofi misil sawi harop imijajihi dalam keperwatak sawi hordal kulihi tegese sakabehe mijaj tila annahu amin satunya hordal iku asadu kang leuwih banget apane harop panase minal harofi tinimbang sawi harop wasada bulan utawi sadam kaya daun sotar sing lalabna daun soda atau daun sotar. Wawalan taya sadami ku auramu tangkal auram. Wawalan utawi ya aura ya sadami ku alpaijan bakar lagi. Auram ya paijan ya sadam. Iku harun ya bisun panas garing hanidun kang seukeut. Yurhibu kang ngilangkeun ya sadap al-qudul al-ghali dota ing pangleuwih kang kintal. Wa yunjilu lan nurunkeun ya sadap al-baula ing caiki. Lamun pangleuwih nu kintal seperti dina ati atau dina ginjal atau dina tihal kali lipat atau dina parkeas cara membersihanna eta kudu kitu nya tangkal daun sadam. Kenapa jadi proses ginjal jadi cairan tuh dikiikeun da tadi namanya. Karena selamat turun kana musanat kana kantong kieu. Dikiikeun da tadi namanya. Wa yuharriku lan ngaduruk ya sadam almaniya ing cai mani. Wa habu lan utawi siki sadam iku harum ya bisun panas garing. Haru kang leuwih panas wa basuran kang leuwih garing wa aqwalan kang leuwih kuat min warokil ahdor min waroki tinimbang daun sadap al ahdori kang hejo sikian wa idza dukulan tatkala den tutuan ya sada apa habu siki sada apa suriba maka den minum saking habu apa wajnu dirhamin timbangan sadirham sasenok bil asali satamadu fa innahu mangka satune timbangan sadirhama 2 gram 872,875 gram. Fa innahu mangka satune sadap iku yaktau megatkeun ieu sadap al-kuwaqo ing sisi dhuwur. Aladi nyatane kuwak yakunu kang ana ieu ladi iku minal burudati saking sabab katiisan. Firosil ma'dati dalam
ari sisi dua teh bijilna ku sabab kuluna lambung katiisan, lambung belah luhur nya. Kan lambung ge aya huluan wah. Lambung ge aya huluan, aya bahaman. Tuluy aya beuteungan. Terus aya panyadukan. Pangbijilanana maksudna panyadukan. Si dua itu kita sabab katiisan hulu lambung. Bija juroyahin